भारत पु चखरपो लेबा अमा ओइनबगी वखलोंदा तोंगान बा थौरांग कया केंद्र सरकारना पाइखतुना लाक्ली मसिगी मनुंग शन्ना करम बा थौरांगसिन पाइखतलगा मियाम द हेना कुदोंग चाहनगदगे मसिगी मनुंग शन्ना आकाशवाणी इम्फालना सेवा सप्ता लिसिंगनी कुनमंगा कैंपेन गा मैलेना तोंगान बा हिरम सिंगी मतंगदा खरनेनबगी थोरम पांगथुना लाक्ली ngasi unajagdori ba sina Manipur University की Department of Economics की Professor Oibiriba Oja Chinglen Meisnam ni hiramna driving growth through bold economic reforms haiba hiram masigi matangdani maruoina ichang thona pakhatpa yaba semitlon gi karamba thokshilna miyambu sel thumgi lamda hena chakotpa purakpa ngamgadagi haiba hiram masigi matangda khananabagi damakta Akashvani Imphal gi studio lenction biriba Oja Chinglen Meisnambu ahanbada taramno okchari. Thank you. Oja bold economic reforms haibasi karibu egadori bono masina karam tawdana miyam na kanaba phangan gadori bono habi hiram masigi matangda ahan mada thambiyo yamna chawna India gi senmilon da koi ahong ba porki bese masi koi 1991 sine 1991 da koi hana odam da ba mawong da magi senmilon gi magi lambel haidi koina economic policies the trajectories da both policy aduga magi thinking aduga practices adimak sidai da yam chawna magi drastic sip am change ama 1991 dagi koi lakre India da koi Dr. Manmona finance minister oiba matam aduga Narasimha Rao na prime minister oiba matam se masi achoba India gi ahongba semilon gi magi thoksil sidai da ahongba porki amane adra madugi ahongba porki base masigi matung tarakpada koi hojiki wen haitare koi Narendra Modi gi lakiba matam dagidi hana samna koi gi hero cycle da chalambasi hero Honda da yangna koi gi thawe na hainari ne haidi hana gi dusu matusu koi gi yam chawno hongi bani chawno hongi du hena khongjel janghan ba hena koi gi mangjin thana changjin bai tare koi gi magi yaujari ba magi component sing do magi policy components the hen yang chen ba aggressive way do madai du da adumai na tawdana koina masi koi gi Narendra Modi gi matam se the hen yang chen gre haibagi adugi mieng du dani ana ai khalle aduga bold initiative harak pasidati yam chang thongna haisdati ngasagi hekta warep si pangai line lo ya da ba aduga madai du da koi warep si pangai line lo ya da bani na masi koi gi mayam gi mot adagi natragna masi yengdran leragedi ororoi da basi masi hekta koi gi lenga ki magi will amaga loina na determination amaga loina na porkiba madai du da ohong bado madai du refer to bomale aduna hogi ba sahi khar sida koina uba ohong ba singi marakta yam chawna koi demonetization to base hadi ari ba pasha chana roi anu ba chana ni haibisi masi koi gi Manipur size da su masi koi achauba ohong ma legi dan koi miyam khara koi masina yam ngai ba syaugi ngai ta ba syaugi ade beng le ta ba pham sing state ta yam na wana ba khona ba miyam su leki adu masi akhoni yengma matam da koi han uram da ba ohong ma mane Daibaksi ohong mamane si bol initiative ti manung singam ganing kale adi amana koi gi GST da laki ba ohong base hana GST is leram de hana di koi gi Manipur makta de ta harsi ko ishagi ujaba local tax sell tax ledger mi ko adi gi matung da koi gi center na guide to medi center na masi sito harga to ba khar he na haitare madugi value added tax lakre aduga value added tax tagi di ngasi di koi GST hana goods and services tax em lak pase masi tax ki reform di masi kwai digi chawba ohong basing ki marta amani la lodoi ne ana GST lakraba matung stadi Manipur da yamna maming chatli ba ngasagi phisalon sagi thabak haitare ko masai sida ko ngasi moirang phi maktabu hairo natraga safi lam phi hairo natraga ko ni se di chari ba adagi khudai kari kra semi ba kholi ba punamaksi sari ba punamaksi masigi maman se masi akhone lepa nataba masidi GST ki council na GST lepa pagi wapun lakraba de adagi akhoi ngasi chari ba nuti numi khutingi chari ba ngari si dry fish ki mamal si masi tax loiner ka dori ba mamal se masi ki tax to di GST ne lepa ine GST de konjala ini natra ko ana samna harada masi ki koi gi hana state sing da masana ga lecture ba magi tax ki chang se masi hojik ti koi gi GST lakiba matung dagi di mapung da koi gi magi council ne lepa ki ba ma orak ba masi jo koi gi magi one nation one tax ki manung da an masi asoba koi gi bol initiative du yaw han lo do ne ba koina natra aduna aigi mieng da di demonetization to gi basi asoba hong mani
GST lakibchu achouba hongmani aduga yamna maruiba Manipur ga su adum hakthengna mari lainabada kogi hana planning commission lerambase masidagi kogi masai niti ayok lakibase sisu achouba hongba mane samna da planning commission di mai paisa thada bangami adu warip lobasu ngami aduga lamjing lamtak padanatana kogi magi mangonda dairiba sakti si sen thada bangami sakti su layeba adubu magi niti ayok habestadi made kogi think tank amane aduna think tank nina mamonda madumuki planning commission gi sakti du leite adugu mana kogi masagi advice toba adugu magi maduda policy guidance toba na chingba du tinga minatra aduna masigi achouba ohongba ma planning commission dagi niti ayok ta lakhibase masisu achouba ball initiative sing dugi marakta manung da yawba amane ne longneba aduna ohongba mayam se madai du dagi kogi ball initiative lorok pasina aduga economy gi magi lairiba sigi reform si da sum makalgi yamna thajadaba magi step sing haitare aduga yamna thajadaba thorang thoksil lauthopusina marum oidana maduna magi senmilon gi growth rates deida haidi chahigi chathok chahigi pothok chahigi senthok masi hengatpada yamna chauna mating pangani haibigi mengdudagi ai thammane na adumaina ai mengdu tham lojai makha tarak basoja maruina ujana panbikhi ba habetare yamna balls oiba economic reforms ni manungda GST ma panbikre demonetization panbikre aduga khogi LPG liberalization globalization or privatization panbikre masi mayam si masigi ahongba yamna ichang thoba ahongba si laklaba phawbada khogi India da aduga Manipur da su kadai phawbada laire busing si kokhan bangam kharbage masi khara makhaidi laire busing si kokhal le hana lawba yabra kamani yeng biya ja ko size da yamna nungai di senmilon gi magi chakhot khongthang si siga khogi growth rate se adu apani yamna kanna hakta koina focus story se si budget pu putho union budget pu putho state budget pu putho enkalo ihanan ba khogi miyeng se kari de yeng kebo khoi growth sida yeng growth rate se aduna ngasagi growth rate sida yeng paduna hojiti growth ta yamna kanna khogi focus to badumba lebak sing manung India sisu amane aduna hojiti kari hare India se khogi malem gi yamna chawr badumba economy singi marakta khwaidi mangjin thaba adumba growth rate ki matang state adumba lebak ne na claim tawrine India is the fastest growing economies among the larger economy high never ko isiko and masai du da ko gi growth rate tuma da du lei adu akoina question tawner is sidike no da magi pattern of growth process hai tare ko growth masadu da masagi yamna koina growth rate si masi akoina wange na khalaga su kari gino larabadi mayam leridi kari gino thab fangdaba mayam leridi kari gino pendaba mayam leridi kari gino haibigi wahang malakpa madai du da kogi pakum si karina lakebu akoina growth si masi leragasu hairiba akogi magi economic growth tuna maduna kogi miyam gi larba si kon ngamaktraba adugo miyam gi marta leriba anem awang haitare ko lare na kun bagi sigi khena basi adugi matik hengalakpa oirakpa adi ona taina haitare ko inequalities aduga loinena hairiba growth sina ngasagi miyam da thabu piba ngamaktraba aduragadi growth si inclusive oidaba exclusionary oiba se samnaida jobless growth natragana job loss growth natragana growth without social justice ka haineba adu maduma khangtana India lengak mangna magi slogan kholau se karida khong kebu akoi inclusive growth haiba waiji sinar ine haidi growth si inclusive oraktaba ana growth lera ga somna kanda ngasagi chengki jite lupa ani darkar laiba migi masing jite hata ki uda thorokpa adagi akogi BPL gi category gi masigi card paiba mi masing jite hekta samudra dong laiba natra adana growth na wanga ngasagi larba singduna kogi samudra gi ipak to ngasagi madugi end sone sum hengal agadi haiba growth to come down na kogi inclusive point gadagi ada kramai to masi sustainable point gadagi haibigi masigi wafam mathore eba madai didani koina growth si kramai to inclusive point gadagi haiba sida akogi achauba issue ma achauba challenge ma hojik su oide benete oireba nangna sahi amagi thorang to ba pamagadi nang phau thau sahi taragi kungi thorang to ba pamagadi u thau nangna sahi chama gi thorang to ba targadi madu mi semu haise adana mi semba mi gi lamjen se mi masagi
सिगी लमजेन सिदा अखोगी इंडिया सी मसी चामगा कुंथ्रा सुबद लेयब लेबाक चामगा मौद्रा हमदोगी मागी रैंकिंग सिदा अखोगी सि लेबाक चामगा कुंथ्रा द लेय हाइबसी यूनाइटेड नेशंस की डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP ना चाही खुदिंग पोंपसिदा ख्वादी कोन कोन बजी चाम कुंथ्रा सुबद लेयब अदु मतमददी चामगा कुंथ्रा मरी कुंथ्रा मंगा लेब मतमनेब कोई नरेंद्र मोदी ना मणिपुर लाखिब मतमदो अदु मामंगना सुकरी हाइगेबु हाइरिबा खोगी इंडिया की लेरिबा मागी अवांगबा ग्रोथ से मसिना खोगी ह्यूमन डेवलपमेंट दी मतिंग पांग ngamdabagi awaba madi leiri si madu admit torga hairambane aduna ina thamjaningi akogi income gi growth se haidi akogi sentoki magi growth haitare ko magi leba ki pothok adagi chathok asi punjan laga koina magi economic ki growth rate haitare sigi growth rate sina masina convert to ngamdraba karida magi human development da mi bigi uziki ingi lamjen do maduda ngamdragadi adugo makal gi growth si kramai tong inclusive hangadi haibasida akoi wakhal thadaba mchangem aduna india da growth si one of the fastest growing economy hore adugo amarom da human development dana akoi si ngasagi one of the lowest never natra adudi anisi samjana ba mchangidana aduna kramai to duna koina growth si quality si pagalangadigi haibe matang stadi aigi oiba mieng dadi growth si masi porkpada mathakdagi porkpasi nataba makhadagi lakpa growth si masidi inclusive oigale say for example akoina low singu amasung masiga mai leinaba haitare ko commodity producing sector sing maruna kogi low singu ga mai leinaba masidagi lakpa growth adu oirgadi magi growth si yamne inclusive boy adu maduna kogi masing si ma 5 ta lebi 6 ta lebi double digit jawdragasu maduna piba akogi kanabadu miyam yaweba aduna aigi growth tuna manamoidana ngasagi magi employment generating effect leiba adu makalgi growth to lenabagi damuta kedore kone yamna maru oirisi larger investment larger public expenditure yamatauta heba india da aduna ni aina yamatam dasu koina budget he naina ko matam da state ki budget pu oro center ki budget pu oro maisai da koina hek jengisi budget ki size si amaru oirak pai tar mamdi lenga ki magi expenditure se masi hengalak pase masi hengalak pasina maduna kanabrom da chalagadi kari da kanage bu miam gi leiba ngambagi sakti se masi hengalak kani ba koina economy da demand hai se aduna masagi miam gi leibagi ngambagi sakti du hengalagadi kai then da yoliba pot sing ki lerka do inatra aduga leiba ngambagi sakti du leraktragadi aduragadi kai then da pot leroeba adu agadi ngasagi nangna manipur da MSMEs mayam leiriba adagi nangi pot yoliba mayam sina pot sitre haina kogi pham na ung leiri mayam to madu kogi laina na bagi sakti do mayam ko te electragadi ma thong lon bagi thakta lakadori ne aduna marmoidana kogi mayam da koi leiba ngambi sakti do hengal agadi madugi khuthang da lakpa economic growth to di yam hen inclusive oidoini madu aidu da kogi meng changna na bagi pandam macham oirungani na khale handak GST ga handarise haidi GST da masagi mamaldu mai wang na leirabina pot khudimaki mamaldu loi tang ne myam de leidre natra aduna myam gi khutta magi pesa madu hengalan bai si somna kanda potu mamaldu handar agadi mai khutu hengal ka doini aduga leibagi demand du hengal ka ni dana madu main tawdana kogi magi domestic consumption natra kana kogi magi aggregate demand hai tare kogi loan da masi hengan na ba kogi ming si GST du yaw male ba aduga ani subada union budget na ngasai ge kogi income tax da hom bakra pi hidra madu so kogi middle class le riba miam si gi magi demand se masi hengalang bagi pandam si adum loina ba male aduna punamak tu yang kan haining idi akogi growth si krai wai gi por ka gi haibu ngasai reform har ga di growth si porkam thokpadi export tagi por ka damne hadi indiana economic reform so 1991 da adigi loina na kogi masagi na modi gi matam da su reforms de hina mangjin thana changil aisi economy si hangdokra bane ba thong hangdokra bane ba thong hangdo agadi akoina kai to gadi akogi port mapan da yon base maistagi phang base masibune ba madugi kutang da lakpa growth bu koina export led growth haise masi koigi economic reforms ka di magi yamna mari leina boiba adu bo hojik laiba ahong basina kari lake bu madugi mahutta yolga tan badudagi madugi mohta koigi miam dagi koigi leina bugi sakti hengal alarga koigi magi local ki market se masi hengalan ba samna da home market hengal morom do oina sip tore somna kan do hongba amala iba adugi mieng du dani ngasagi tax
की चांगा कर हंदरक पसे आई न खंजबनी को अदुना एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की मागी कंज्यूमशन लेड ग्रोथ अदगी होम मार्केट लेड ग्रोथ ऑफ द मींग चंग पसे सिदी रिफॉर्म दी खरदी ओनै अदु होजिगी फिल्म से मसी तौदबदी यादबा अदुना मसी हेन माई पान गे तारगदी लार्जर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या मथौ ताय उजा मखा तारकपसे सरकारना पैकेट पिरक थौरांग खुदिंगमक मियामगी फनबा लेबा असुगी चखोनबा पैकेट पिरक ngakतनी अदुमकपु यामना खोगी अचौब खोंथांग अमा हाइबा तारे ngसागी बोल्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की मनुंग चन्ना लौरकलिबा जीएसटी दबु ओइरो डिमोनेटाइजेशन दबु ओइरो मसिगुम मयाम सी खंगौदना हेक पाइखलकप मतमदा करिगुम खुदोंग चादब खरदी मियाम द थेंगनबरा मदुबु करमना मायोकनबा ngamnaba कोनरक पयाबगी हाइबनु चिंगु सिंगसगी मतंगसु थंबियोजा अदुना खोना अहोंग पोरपसिदा इंडिया सिटी मागी कोगी फेडरलिज्म की स्पीच सिदा सु चलिबने अदुना अदुगी मति मागी कोऑपरेशन लेना थबक तोबसि मचंगबा समनादा अखोइना कोगी दिल्ली दा लोरप वारेपसी कोगी इम्फाल दा लेरिबा कोगी लेंगा लोइसिंग हाइथारे को मदसु तानमिनबा मचंगिदना द इम्फाल गकी वानते अते ते लेरिबा स्टेट सिंगसे मसि फजना कोई कंसल्ट तोरकांदा वारेपसी लखोक्त्रिंगे लौद्रिंगे पुन्ना पुन्ना कोई वारेप लौमिनरगा पुन्ना कोई कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हाइसिसु अदुम लौजरिबा खोलाव मनि नत्रा सुमाइना लेमिनरगदी तौमिनरगदी अमगी वा अमना ताबा अदगी अमना यानिंगदबा लेबदु अकोइ मदुसु लोक्सनबा अद यानिंगबा लेरगसु मदुसु लोक्सनबा सुंगबा ताथोक तासिन तौरगा चटमिनरगदी मागी ग्रोथ सिसु इंक्लूसिव ओइरकनी अदुगा मागी सेमलमगी चाखोट खोक्तांग सितसु मसागी नियम चुमना चटपसि खरंगै मतेंग ओइने अदुनतन कोइना बोल इनिशिएटिव नेना हारगा खुदकता तानाहुदना खंगाव लौथोक्सन करती जे समनादा कोई पानी कमीशन मुथदे हाइबिसदा मसी मुथद पिगनु हाइदना कोई अवांग नोपोकी स्टेट निपान की चीफ मिनिस्टरना मेमोरेंडम पीबा प्राइम मिनिस्टर मदुगी मनुदा कोई मणिपुर यावरिनिको अदुना सुमाइ तौदना कोई ngसागी कोई स्टेट सिंगसिगा सेंटर गा अनि की लेनरिबा सेंटर स्टेट की रिलेशन से मसी फगतलनबगी मागी थबक सिसु मसीसु या मथौ ताय अदु रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन सी मसीगा लोइनना ngसागी इकोनॉमिक रिफॉर्म सी मदुई दुदा कोगी ngसागी पीपल ओरिएंटेड ओइबा मियामगा मरि लेनबा कॉर्पोरेट ओरिएंटेड ओइबा नतबा समनाइदा कम्युनिटी फ्रेंडली ओइबा कॉर्पोरेट फ्रेंडली दु नतबा अदु ओइरगदी मदुदगी लाकपा कोगी ग्रोथ सिदी याम द हेना कोगी कानबा मियाम पुंबदा कानमिनबा यनमिनबा ग्रोथ ओइनेन खले अरोइबसेजा मणिपुरगी मियाम याउना भारत की लरिबा प्रजा सिंगसी कदाई फाउबदा इकोनॉमी की मतंग सेमिटलोन की मतंग अदुगा उजाना पनबिरिबा बोल्ट इनिशिएटिव हाइबतारे इचंग थौबा सेल थुंग मलेनबा खोंथांग सिंगसिगी मतंगदा मखुसि खंगलबगे अवेयर ओइरबगे नोंमगी तौदबे यादबा ललोलिति थपगी दुमक तौबा अदुबु मशीना कदाई फाउबा इंडिया एस ए होल लेबाग असी चौखटपद मतेंग पांगलिबगे अदुगा सेमिलोन की वखलोन असिना कदाई फाउबा लेरबगे हाइबसिदी इखंग खंगदबोम तौबेजा मसिगी मतंगदी कई थमिनिंगयोजा कोई फत्तबा पाव मखोंग यांगी अपोप पाव मखोंग तापी हाइसे मसी अदुम चुम्बदौन तौइको अदो मणिपुर की उजिक अखोइना उरिस्तेदा कोई बजेट लापा मतमसिदा मपानददी मईने स्टेट की बजेट पोरो इनन की बजेट पोरो अहिंग तुम्बा चाबा चंग बजानते मयाम से मसी तोंगरिबसे मस्तेदा कोगी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव खतनते पॉलिटिकल पार्टी खतनते सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ की लेरिबा ट्रेड यूनियन लेरिबा अदगी तोआन तोआन बा स्कीम वर्कर्स सिंगी अदगी लौमी की अदगी मीडिया की लेडी सिंगसी मोसी तुम्बा चाबा चंग बजानते मसीदेदी येंगिने बजेट सिदा अदो मणिपुर दी बजेट सी याम मरुओइबा पाव अमा ओइबा ngamde हंदक मकी अखोगी मणिपुर की दिल्ली दा पुथोकिबा बजेट सिमक्सु अखोई अचौबा पाव ओइबा ngamgide को अदगी मो खोई जीएसटी लाए जीएसटी लाकपसिसु याम अचौबा पाव ओइगिते होय खोई ऑल इंडिया रेडियो इम्फाल दी मसिगी खरंगे दुम इशू सी अदुम पुखत पुखतना अदुम तौबदी होनरी को अदुबु मियाम की मरक्तदी मसी अखोई इशू ओइबसि ngamde अदु अतोपा इशू मयाम सिना कोगी मदर ऑफ द इशू ओरगा दुम लैगिबसिनसु मसिनसु इशू जी हाइगलकपा ngamdaba हाइतारे को अदुमदी ओय अदु अइना थमजनिंगबदी बजेट ता कॉन्शियस ओरबा हाइदि बजेट की लिटरेसी से लेरबा फाइनेंशियल की लिटरेसी से लेरबा अदुगा मागी स्कीम मयाम से मसिगी लिटरेसी लेरबा अदु ओरगदी हारिबा अखोगी सिगी लिटरेसी से खरदंग लेरगदी अखोई मांगदा चटपति याम थुना सकनेबा अदुगा अहोंगबदी ngasi रेडियो मसामकी मरंबा खंगबा लोइद्रिङेदा टीवी लाक्सलेनी टीवी खंगबा लोइद्रिङेदा कंप्यूटर लाक्सलेनी अदगी देउसी स्मार्टफोन नदि आर्टिफिशियल इन याम द होंगे
ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯃ ꯈꯪꯕ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯃ ꯅꯝꯊꯜꯂꯛꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯣꯡꯕꯗꯤ ꯂꯦꯞꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯣꯡꯉꯛꯏꯕ ꯑꯍꯣꯡꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯆꯨꯅꯅ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯅꯅꯕꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯕ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯨꯡ ꯂꯝꯆꯠꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯜꯠ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯔꯤꯐꯣꯔꯝꯁ ꯏꯆꯪ ꯊꯧꯕ ꯁꯦꯟꯃꯤꯠꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯅꯕ ꯀꯔꯝꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯕ ꯑꯣꯖꯥꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ